Leriwani I jaha ra ka Baloyi. Leyiwani I channel ya Moses Baloyi. Mi nga rivala ku klika button ya leyo tshuka yi nga tsariwa ku subscribe, mi subscribe leswaku mi ta kota ku kuma mahungu na vuxokoxoko leswaku hi endlela ngopfu leswaku mi nga titimeli. Hi vula leswaku mi nga saleli ndzhaku ka hinkwaswo swi nga ta ka swi endleka la ka YouTube channel. Ni ta va ni mi khomele mahungu mo tala, ni ta va ni kha ni mi nyiketa mahungu ku hambanahambana ka mona hi ku ya hi swa tinqambi, hi ku ya hinkwaswo ti-festival leti nga kona. Ni ta va ni kha ni mi haxela tinghoma, ni ta va na tona ni kha ni mi nyiketa tona. Kambe mi nga heli mbilu vayingiseli va mina na vaseketeli va mina, na ku tshemba na ku pfumela leswaku YouTube channel ya hina yi ta kula swinene, yi kula swinene. Ni ta va ni mi nyika swo tala. Ku nga ri khale na mina ni ta va ni ri busy na mina ni kha ni chela na ta mina tinghoma kwalano. So ni kombela leswaku mi ni support-a, mi subscribe, mi like. Xikwembu xi ta mi endla hi matimba, Xikwembu xi ta mi endla tintswalo. Mara ni nge za ni ya kule, ni vone timhaka ta cover page leyi nga huma ya Mambawulela. A vulavula hi timhaka ta ku u fanele ku va na album leyi a nga ta yi humesa. Kambe lahawani ku ta va na mpfilumpfilu loyi nga ta va kona, ku ta va na phensaphensa because I'm sure ku hi 6 days back na Mr Post wa ha ku humesa cover page ya yena leyi na hi ti kombaka ku album ya kona yi le kusuhani le. So a ni tivi ku kahlekahle ku ta va ku endleka yini laha, because ku tikomba nga ku na ku thinthathithana. Okay, mara leti a ko va ku ti-headlines kumbe ti-breaking news. Ku tlhela ku va na single leyi nga huma ya Vaswaswaswa va ri na DJ Pride xikan'we va feature na Sigza Boys va ku hi lava ku thinthathitha. Hi nga tivi ku va nga va kha va thinthathitha yini. Hi nga rivali na mahungu kambe lama nga vulavuliwa hi the president Benny Mayengani va ku loko va kwatile va humesa ti-hit. Hi nga tivi kumbexana kwalaho ka Good Friday swi nga endleka va hi khomele swin'wana swa ku nandzika, swi nga endleka va hi khomele swin'wana swi nga ta hi hlamarisa, hi nga tivi. Okay, ni tlhela ni cheka na page ra lowa mfowethu lowa Nhlavu the Gupta. Ni vone a tsale swin'wana swa ku kombisa ingaku like sort of like ingaku ku na surprise nyana, ingaku na xihlamariso nyana xi nga kona. Mara a hi tivi hi ta kwini ke. Mi nga rivali ku subscribe, mi nga rivali ku like, mi nga rivali ku comment. A hi kurisaneni vamatiko. Mina ni ta va ni ri busy na n'wina la ni mi nyika vuxokoxoko bya hinkwabyo. Loko mi lava ku tiva ngopfu information mi ta va mi kha mi comment-a kwalano, ni ta mi pfuna kwala ka ti-comment. Ni ta ku mi va na siku lerinene, ni ta ku mi va na long weekend leyinene. Mahungu lamo tala mi ta va mi kha mi ma kuma kwala ku fambeni ka siku. Inkomu mi nga rivali ku subscribe, hi swona.